Pozdrav, mislim da nije u redu da Miroljub ismejava nekoga za stvari u koje nije upućen i za koje nije u toku. Razumem da je Srbija dosta slabije razvijena i da većina stvari kasnije dolazi nego u Hrvatsku. Osim u poljoprivredi, tu ste neprikosnoveni. Ali da nije čuo za ksilitol ili brezin šećer, verovatno nije čuo i za šećer od kokosovog cveta. To je u prethodnim emisijama što ste se smejali za brezin šećer. Brezin šećer. Znači, odradili ste gledalci, izvinjamo se, nije nam bila namera. Znači, brezin šećer je otkriće koje je došlo u Hrvatsku, a u Srbiji još nije. Tako je. Znači, to što takva otkrića dolaze u Hrvatsku, ta goveđa otkrića, to je samo slika ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. I bit će tu još otkrića, prijatelju, samo ti budi strpljiv. Biće još takih otkrića, brezin šećer, znači, onda za jelo će biti sos od slona, znači, sjećam se kad smo bili u srednjoj školi pa smo se zezali kao, bio tamo neki heavy metalac, neki buzdovan, razumeš, samo se glupirao, razumeš, i on došao jednom, kako se zove, došao u Debilanu i mi ga pitamo, šta si jeo? A ona gleda, kaže, jeo sam pečenu glistu u sosu od slona. To sam jeo. Tako i ovo. Ovo su ti tako neki egzotični preparati, lekoviti, koji će da reše problem bolesti u savremenom svetu. Tako da, prijatelju, samo ti koristi brezin šećer i neka ti je Bog u pomoći.